بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أقوى إلى شيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى mukupeleka maumboni makwambaga ngani jandawi ja daku kwa digongo atuzadile fabida namba 7 kuti al-imsaku ani at-ta'ami wash-sharabi wal-mufattirati qabla tulu'i al-fajr biwaqtin aw idfa'i al-masabi. Kutumonkotula mabida ya kutenda gawandu ni mundu kudizibila ni yakudya ni yakumwa ni yorobe yagoboleka azya kana jiwe koko kafajiri mwakandawi bimaana kandawi kana jiwe koko kafajiri mundu ni kudizibila kudya ni kuma kuitenda kwa wala kuibele haramu sano wele msimamo wa bid'a na tubele umboni ni kutuzadila ya ibele sahihi kuti wasahihu huwa anna almuslima yubahu lahu al-aklu wash-shurbu wan-nikahu hatta tulu' al-fajr. Yaidi ya kuona ni ya kutinsilamu idi halali kwa wala kweo kudya kumwani kutena ulobela hatta tulu' al-fajr paka pandawija kupoka fajri bimaana ndawija kupoka ngandu patukuzala ngani ja kupoka kwa fajri ngawa kupoka kwa sala ya fajri kuti wandu hadi yakokwesha kuswala je fajiri iyayi fajiri kuwele kulanguka ashiyao tukutiga kulanguka kwa ngando panadila nguka dilikura waga kubadiandanda ukana kuwekusha ili dilanguka adio ngide dikwete dina dia alfajru ashiyao dikwete dina dia ngando nikuwa jele ngando jidijikopweshe bimaana jidijiwazile pelevo niji kuwambezi ya kudya kwa daku ni kuwa Sheikh Ibrahimu shiwela kutuva maumboni baada ya kutuva aya jajili suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala aweshete kuti wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajri. Kutingieni lisilokudya ni kumwa mpaka kukaoneshe kulanguka bimaana paka ukaoneshe uzi wezwela bimaana kukaoneshe kulanguka ako kuoneshe min al-khayt al-aswad kutoshe lagamu uzi wela kwa video bimaana kulanguka kwa kutoshe laganchi bishashilo bazi pala kwepo nako kulanguka ako kulikuoneshe pele ukunjila haramu wa kudya ni kumani kupanga nyaulo mbele. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Sheikh Ibrahim na kutubaroni mboni kuti wali anna rasulallahi qala so ni kwa digongo ja kuti mtume alayhi salatu wassalam juati ite inna bilalan ditu bilali yuadhinu bilailin akutenda gamwazi ni shilonove fakulu yaumanganya jende lisilokudya baada ya mwazini wa bilali washarabu ninjende lisilikumwa geje ni kumwa hatta yuadhina ibn ummi maktum paka pandawi jashatende mwazini ibn ummi maktum akwambaga Abdullah ibn ummi maktum rajulun a'ma ajula mundu juadiji juangalola sano jala kwejo jusitenda gamwazi ni jwele yeumanganya belenji misile kudya ni kumwa ni yozo biene ekungopele kazi ya gamundu nambona gadi ya terli Bilal njende lisile kwa digongo Bilal akutenda adhana ngandumka na jiwe kopoka sano ibn ummi maktum akutenda mwazi ni ngandu jidijikopwese tayadi ni kuwa adhana janda na jawatenda ka Bilal jakwa valula wandu la kuchaje lisile kudya daku na mwanagadi ya terli adhana ibn ummi maktum pala kwaje kwa adhana zano jakwa yulanjila wandu kuswala al-fajr na moyadaku ni kwa ikumajila gabili. Hadithi jili muttafaqun alayhi na kuti bali yajuzu lilmuslimi an yaqdiya hajatahu min as-suhuri walau adhana al-muadhdhin. Sheikh Ibrahim akuti bali yajuzu lilmuslimi ili yakundi zilo kwa mundu islamu an yaqdiya hajatahu madiri ya uzulu wao mina suhuri
okutenda mbadi jadaku nagaba natotwaziga bile kombolekani kumadizya nagawuji wazigile panandi basi kombolekani kumadizya kapena tende bari kombolekani kukunya kapena mezi ni kumwa kapena sinangwa ni kumemena walau adhana almuadhdhinu atamura sitinaga mwazini akutena mwazini yo liqaulihi sallallahu alaihi wasallama kwa maloiga mtumiki sallallahu alaihi wasallama jwati chakuti idha samia ahadukumun nidaa ashifika nagawamu mujeuma nganya kupika na mwazini wal inaa fi yadihi na bokabo kapena bakudi fi yadihi nijidi mmakono mwao shiwela akupika na mwazini na bokabo anyakwili tayari kapena kupika na mwazini bakudi ajajukumbatile ni makono gana gawili tumina kutifala yadhahu bazi ganawika bazi kavojo kapena bakudi jo hatta yakudhiya hajatahu minhu mpaka akamale uzulu wao minhu mukabojo bala kwewo twamweleje uji kutinyi akubika na dhana ja fajr tuma kutibele ngadi mbika bari mpaka nkatende uji kama diri twele tutudi mukabojo ninaga idi ya idi mukaboyo inandi nambo ninaga bakudi jirije kulungwa nobe kabena kapo nijirija ninga wale mwala nkwe muni mwana uji wegumba leshenene ugweju ni kutanda kwene kujeda kujo kumweleka mupa papa kubika na adhana sano yizigele ikutubanga itena kuti mtumi watite mpaka ukamadizie uzulu zano naba siwele jona uzulu eti pana uji pana roni uzulu ini wati pana roni kagali iyai nambo alayhi salatu wassalam wa kutugovole na nikutuzadi siria ya kwamba gamundu jo kutikavo jidimu makono akumwa singamezi kabenati ndabija kumwaji na kupika na adhana ngana ujazi yakapo juni kuika bare nambo amadizi kumwako pele na bisije bazi rawahu ahmadu hadithi ajibushaila al-imam ahmad wa abu daud kadhalika al-imam أبو داود والحاكم الإمام حاكم وهو في صحيح سنن أبي داود حديث مجدي مو صحيح سنن أبي داود وأخرجه ابن جرير الطبري كذلك واجهه إلى الإمام ابن جرير الطبري من طريقين ومتلقى بدي عن أبي أمامة رضي الله عنه وتوسل الصحابة أبو أمامة رضي الله عنه قال ومشيت أبو أمامة وقيمت الصلاة والإناء في يد عمر jabanga nyigwe kama musala na bokabo nijidi makono ma Umar qali Umar ni wati taguti ashrabuha ya rasulullah ana bele mweuneji niendeleshele kuma ya rasulullah qala tumini wati na'am kombole kamwe fasharibaha Umar ni wa mwele wal hadithu fi silsilati sahiha lil albani hadithi jidi mshitabu silsilati sahiha ya Sheikh al-Albani fathabata anna al-imsaka 'ani at-ta'ami qabla tulu'i al-fajr mukhalifun li kitabillah wa sunnati rasulillah walidhalika atabarahu ibn Hajar fi Fath al-Bari shano fathabata ni wele ya kutamilishika kwa basi anna al-imsaka ya kutinditu kudiziwila 'ani at-ta'ami kudiziwila mundu ngadia kabla tulu'i al-fajr ngandujila nkana jiwe kopoka uzwela ula nkana uwe kuoneshela mundu ni kudiziwila kuti unevele ngandia kushele ngandujo nkana jiwe kuoneka bazo kule kudiziwila kudia kwako mukhalifun likitabillah kukutindana ni majigano ga kitabu cha Allah wa sunnati rasulillah nije kutindana kadhalika ni sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam mundu nagana kuitenda kuti kunebelenga ndia nandukana jiwe kuoneka uzoela ukana uwe kuonesha bi maana fajiri jo ukana jiwe kulanguka baadhi kule kudiziwila kwako mukhalifun li kitabillah kweli wakutindana ni kitabu cha Allah wa sunnati rasulillah ni majigano ga mtumi yani majigano ga mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walidhalika atabarahu ibn Hajar soni yoyobeyo ni yawele kuijitika mwanja ibn Hajar
في فتح الباري مشتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الإمام ابن حجر wala kweyonombe awishile kuti mundu naga anankudiziwila kudya nikuma kabla tulu'i alfajiri ngando kana jiwe kuoneshela baadhi ile kutindana ni kitabu cha Allah ni sunna ya mtume. Kadhalika Ibn Hajar aiwalanji ile yana kweyo kutiwe ile minal bid'i almunkara munkutila mabida rekunyala ya kwabari haifu qal mundawiya wesetu kuti wa minal bid'i almunkara munkutila mabida rekunyala ya iqa'ul adhani thani qabla alfajri binahwi thuluthi saa ni kupanga ni adhana jawidi qabla alfajri kana kuwe ulangu kwa ng'andu binahwi thuluthi saa mushiari sha thuluth ya 1 hour bimaana 1 hour kujigawanya katatu. Tayib 1 hour mukujigawanya katatu kanda ndabo mundu ni kupanga nyadhana na mbunije na mkuzigala baba ndawigine ya kuti fajiri bado nganijiwe kuboka yala kwei fi ramadhana kwa mwezi wa ramadhani wa itfa'il masabi ni kuzima magezi kapena kuzima kwa nyadi allati ju'ilat alama litahrimi al-akli wash-shurbi alama yuridu siyam yala kweyo yawishi kubashima nyizyo chakunkani ya kudya ni kumwa alama yuridu siyam yala kujwa kutaka kutijuta we saum za'man mukuwisha na nikuganishiria mimma ahdathahu annahu lilihtiyat mukuganishiria kwa vile wazuzize yelei annahu lilihtiyat kuti yala kweyo kwa digongo dia unga takakuluza fil ibadati mkatima ibada wakati jarrahum dhalika baadhi yala kweyo ni abelesha ile wandu wazuzizi yala kweyo ila ansaru mpaka awele zile manganyajo la yuadhinun wangate na kamazini illa baada alghurubi ikawe baada ya kutila kwene jua bidarajati litamkin alwaqt jile manganya akutendaga mwazini tayib baada alghurubi au jipa kutila kwene jua bidarajatin kwa shiazi litamkini alwaqti kwa digongoda kuraka chukutula la mubande wa ndawi fa akharu alfitra nawe lipa kushelewa ya kukutulu bimaana akuitendaga kuti nabe kwamba kutila jua papa bagobola mwini mwako tushiluza saumu jajirana akudireka jua dila ditibile kweni ni mpaka kuzwa pele na kutendaga adhana jamaa gharibi wa ajjalu suhur nawe wakutenda shitema pandawe jadaku akudiaga daku na mbukudi kuangasha nope kumazikuziku shinga 1 hour kabena 2 hour akutendaga daku zilenda hivyo wa khalafu sunnata ala kwenye kuwazoni atindene ni as-sunna atindene ni majiganyo gamtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam falidhalika qalla anhum alkhair kwa digongo jela kweli qalla anhum alkhair utendele wanadi vile jile manganya jaji wa kafara fihi musharru na mawshabi watu vile kwa baadhi jile manganya wallahu almusta'an Allah ni wawele nditu wakwa wenda shika mushizyo malenga la kwe Ibn Hajar gakutuba kumanyidila yanti yaibele sunna ni kwangu ya kugogola diwa kwamba kutijitibile pele mundu agogola yele ni yaibele as-sunna kadhalika kushelewa ya daku mundu ngana ya daku shitema nambwa shelewaje ashelewaje nambo niwe kana jiwe kopoka alfajr kana kuwe kulangu kwa ng'andu mundu pele ajidaku yele ni yaibele as-sunna nambo naga mundu kuitenda kuti unokukutulu kwangu shimbu tulu baada ya kuzwadi magharibi ndikurwadironi sunna nikutama kubalanga matasbihi maadhkari pele ni bashimu ejemezi kwa digo moja kuti utayadi wajiwa pelengo ete ushua kutibiwa tayadi dijinjile ugwejo uwe ejo nkubanganya bid'a
kwa digongo sunna ni kwangu ya kuvutulio kwamba kutila pele mundu mwemezi kapena ujeteni kapena shirogozi munie jagobola somo kadhalika ngabi islamu ndio kuti da kujaune tukwamba kukoboka muzikiti kutalawe pababa kujadaku kugona mpaka ndawija fajr iyaye ugwamba kubishila mtetu wala kweo ukutinda nani as-sunna nambo ya ili sunna kuchelewarya daku kuti upate baraka jejibadi kushitendo cha kujadaku nambo kwamba kutindanya basi bala kwebo ugo Mungu tula mawandu lwaluzile alkhairu kulura mautendele jejinji kadhalika ni kupata irauzio ampebeni mavuto na majinji mwako tulali laba kutifali dhalika kwa digongo dile qalla anhumul khairu utendele wana ndi bile jile manja wa kathara fihi musharru na mbushabi watu bile jile manganyajo kwa digongo de kutindana ni sunna ya mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wallahu almusta'anu Allah ni wawele ndito kwa wena shika mushirio intaha kalamuhu gama zile malowengile yawaweshete Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi ni kuwa kilini peji jetu namba 8 biidhnillahi ta'ala tujendeleshele mukujizala bid'a jine tujukupanga nigwa na mwezi wa Ramadhani wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.